اف سیاست قرکرنه، سیاست انکار کرده. بس بانگ مجبوران اوه بس یعنی به وجدانی و به مرحمتی و به حقوقی نکرد. اف تفگر آزادی کرد مفتار حقیقت کرد. اون چی کاسه هاتون سر و نکابود تو نبکره تصفیه بکره دبه حقیقته اون قبول بکن. Era Radio Tengigela. جنابندان اوچایان رادیو دنگگل دم باش ایرو 26 تیر ماه 2024 این لبرکسل ساعت 13 لآمده 14 گدار نیشه همه بلتن روژه پیشکش بکن لپیشی چند سرنوچه ما 69 خلات کرین نوبل جبو آزادی ریبر آپو نامه یک نویساندن. سناتور فرانسی گوت جبو آزادی برز عبدالله öcalan دوید ده آستا اروپای ده چالاکیان بکن. مصطفی خاراس و تبلی برنامه تایبت آمد یه هابر بو و گشدانن ده روژه و دنر خاندن. که دکه ای ده سالا 101 پیمان آلوزانه ده بانگا تبلی بونا چالاکی پروتستوی کرد. دولت ترکا داگر کرد 400 اندام کومین پارامیلیتر و گوستن هرما کردستانی. شست و نه کسایت انخلات نوبل گرتن جبو آزادی ریبر آپو نامه یک جو کمیته وزیران آکونسای اروپا دادگاه مافی مرووانا اروپای را نویساندن. خلاتگر نوبل جو کمیته پیشی لگرتنا لیشکنجه و کمیته مافین مروان آنتوین یک بوی داخواز آزادی ریبر آپو کرن. نها امجنامه بور پارو بکن به شست و نه خلاتگر نوبل ده نامه یکمین ده چه گوتنه و چه خواستنه. جبو کمیته وزیران آکه دممه سی پی تی و کمیسری مافی مرووانا نتوه این یک بوی. ام خلاتگر نوبل ین امزه دانین بنوه نامه جبر فکارین خواهین مزین بونه ین تکلداری لیدر کرد عبدالله öcalan دنفسینن. پشتی 25 آدار 2021 تکلیا داوی شرط و مرجن لسروی گرانتر بونه. هون وک سازین اروپا و ین نورنتوی نه غریبه و یکنه. وک خلاتگر نوبل افنه نامه پیشیه که هم جورت نفسینن. چلای 2019 دما گریو برچیبونه هبو 5 کسین خلاتگر نوبل نامه جوره نویسی بون. امچاره کدن دنفسینن جبرگو دیکریا برزو چالان آد داوی 25 آدار 2021 بو و دما خواست قانون به بجیانین و به پارزرین خوار رونه تیکلی کتب بو. فکارین ما نتنه جبو تجدیدال دجیویه. ده همان دمیده جبرگو سازین اروپا و کمیته مافی مروان آنتوین یک بوی لسر ناوی خواه نابن خودی هولدانه که واتدار فکارین ما. کمیته مافی مروان آنتوین یک بوی لسر بریار خواه 2022 دیان ورگرتنا تدبیر نسکنی و گاوک دن ناوید. سی پی تی یا یک جسه سازین اروپا که لبر هاتنه دزنشان کرنه تکلداری گردگ ها ایمرالی سی راپور آماده کرن. تویوه که جی ندیاره که اف سردانا سی پی تی و راپورن و چکاس لسر تداویا öcalan خودی باندورن. سی پی تی تکلداری سردانا خواه داوی دیار کر که وی راپورا و سردانا 2023 آماده کریه. لی حکومت ترک و شاندنا و راپور ارینه کر. به تایبتی آستنکرنا و شاندنا و راپور جی فکارانه. سی پی تی خودی و ارکیه پرسدورا اشکره کرنا چافدرین خواه بی دستور حکومت بخد دوره. هر او حال دیجی دولت که گهنادن پیشنیارین و سی پی تی دکاره بکه و ناوا تفگره.
لی سی پی تی اف گاو ناویتن و جبرویه که اف پرس پیدا دبن. گلو سی پی تی که ده پاریزه. گلو دولت آن مافین مروان که دوی سی پی تی بپاريزه. همان پرس دکارج دادگاه مافین مروان اوروپایی جبه کرن. دادگاه 2014 هان بریارده که جزای محبت گران ایل سر اوجالان هاتیه برین لدیجی خدخه اشکنجه ایه. جبرویی که جی دیار کر که دوی ده قانون ده هنگوهرتن پیکورن. کمیته وزیران کنسای اوروپای خودی و ارکیه که بریارن DMMA بشوپینه و بهله که بین بچیانین. ترکیه اف بریار بجیه نانی. کمیته وزیران جی اف مشار 2021 خس روژا و خواه لینه بو خودیگاه وکه بباندور. ام بانگ لوان سازیان همویان دکن که ارکین خوین پاراستنا مافین عبدالله هجالان بجیه بینن. ام دخوازن برز هجالان آزاد ببه و مذاکره نهاتن راوستاندن جنوف بین دست بکرن. مروین جیهان پاشروژه که اوله و آشتیانه دخوازه ام جی هفپارین و دخوازه وانن. سناتور فرانسی پاسکال سابولدلی جه نفر آخفی او گوت جبو آزادیا برز هجالان دوی ام ده آستا اوروپای ده چلاکیان بکن. سناتور فرانسی و هاد بیشه من جگلک پارلمنتر و سناتوران را نویسی و داخواست جوان کرد که همان نزیکاتی نشان بدن. دوی ام ده چارچوبه تاویدن کنسای اوروپایی نگوری پیمان مافی مروان اوروپایی که ترکیه قبول کریه برسوکی بگرن. ترکیه مجبور ریزش پیمانی را بگره. دوی ام ترکیه مجبور بکن که لگوری مکانیزمای اوروپا و ناونتوی تفگره. سناتور فرانسی جبر که برسو نگرتیه جی گوت وکی سناتور کمارا فرانسا از لبندا برسوکی ما. برسو وان چه به بلا به دوی از برسوکی بگرم. دوی دولت جه پارلمنتر ولات گیدن نترسه. دربار روشاگرتیه کی ده آگاهدار کرنا پارلمنتره کی که بچه لگرتیگه هوان زیارت بکه تحلیکای اوی تنیه. سناتور فرانسی پاسکال ساولدلی گوت یکش سدم این که دوی امل سر روش عبدالله اوجالان را وستن اوه که ریا چاره سریه بیدیتنه. کس نکاره اوجالان وکی کارکتره کی تروریست بنرخینه. افته واتایا نچاره سریه. demek ki Mandela jî weke terorîst hate binavkirin lê xelata Nobelê ya aştî istend. Birêz Öcalan girtiyekî siyasî û berî niha bi rola navbênkariyê rabû. Heta dest bi hevdîtinên aştiyê jî kir. Mirovekî ku dixwaze hevdîtinên aştiyê bike, banga agirbest û rawestandina şer bike, çawa wekî terorîst dikare were binavkirin. Wekî minberê jî got, Tirkiye welatekî ku peymana mafê mirovan a Ewropayê îmze kiriye ye, divê mercên peymanê bicih bîne. Dema ku li welatekî muxalefet bêgirtin û bavêjin zîndanê, kes nikare li wî welatî behsa demokrasiyê bike. Li gorî min Serokkomar Erdogan û piraniya wan bi înkarkirina daxwazên Kurdan dixwazin muxalefetê ji holê rakin. Ev cûreyekî terorê ye. Terora devletê heye. Nêzîkatiya li ser gelê Kurd jî terora devletê ye. Senatorê Fransî Savoldelî li ser pirsa kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirskirêka Kurd re çareseriya siyasî jî got, Abdullah Öcalan vîna xwe û rêya xwe yê tekoşînê ji bo çareseriya siyasî ispat kiriye. Mixabin ew hatiye bêdenkirin. Ji ber vê yekê divê ew azad bibe. Devleta Tirk ji çi ditirse? اندام کنسای رومرا کجک مصطفی خراسو تبلی برنامه تایبت مدیا خبری بو. مصطفی خراسو پرگالا تجریت یالی ایمرالیه شانتاجا کو دولت ترک به تجریت ردکه پینگا و آزادی شر لدیجی داگرکریه پلانگری دولت ترک عراق و پدکه یالدیجی کرد و کردستان به برفرهی نرخاند. مصطفی خراسو اشارت به شانتاج و گفن دولت تا ترک این لسر برا پوژی کرو گد برسه و هری خورد و راست که ام بدن دولت مزین کرنا پینگا و آزادیه و به سرخستنا آرمانجین پینگاویه. کجا که مصطفی خراسو بو میوان برنامه تایبتا تلویزیون مدیا خبر. مصطفی خراسو پرگالا تجدید روشاقت آگاهی نگرتن یال سر ریبرا پو به برفرهی نرخاند. اشارت به گف و شانتاج دولت ترجی کرو گد. دم آگاهی گف و شانتاج لسر ریبارا پو گهشت ما ام پر هرس بون.
به وگفه جارکدن اشکره بو که دولت ترک ریبر آپ و تفگر ما ناس نکریه. جارکدن در کتوله که دولت ترک دولتک گف و شانتاجه یعنی دخوازن لسر ریبرتی ده شانتاج لتفگر او گل بکن. مصطفی خاراسو دازانین که بریا شانتاج جارکدن اشکره ده بکو دولت ترک تقانون و یاسایان ناس نکه. دولت بیشه ام دکارن هفدیتنا به مالبات و پارزران را بیلن لیدوه افتشت بین کرن. یعنی اف به اشکره تیواته یا ام هفدیتن نهیلن اف ایترافه. اره او داخوازین خواه رز دکن لی او جدزانن که وی تفگر تشتین دخوازه نکه. دما مگوت تفگر اما ناس نکن لی حتی راده گیجی ناس دکن. دما داخوازین خواه دبیشن او جدزانن وی تفگر اما وان داخوازین به اخلاق قبول نکه. جخوا شانتاج آوان جالی تفگر اما و هات رد کرن. شانتاج تی کرن دوار دولت ترک تقابلی کیجان راستیه دکه. مصطفی خاراسو روش دولت ترک جی به وی رنگی نرخاندن. چما تکلیف اکاوسا دکن، چما به شانتاج دکن، اف گرینگه. اف نشان دده که دولت ترکیتی نوات انگاسی ختمیه. و کسی پیتی و سازی نوکه و کچاوا ختمینه دولت ترک جی ختمیه. لو ما به شانتاج دکن. اندام کنسای ریوبر آکیجه که مصطفی خاراسو بالکشان سر پینگا و آزادی یا جهانی جیو گوت کار می اساسی مزن کرنا پینگا و جبو آزادی فیزیکی یا ریبر آپویه. همه پینگا و مزن بکن آرمان جنوی جی پک بینن. برسه و هری خورد او دجیه تایال دجی شانتاج و گفان پیکانین آزادی فیزیکی یا ریبر آپویه. جبو ما آزادی ریبر آپو و آزادی گل کرد همان تکوشینه. جبو و آرمانجه ام تکوشینه بسر بخن. تجریدال ایمرالی ده مها 41 امینده ده تکوشینا جواکی انجام دیار بکه. جه پارزرین بیروی حقوق یاد 100 سال امران امکچی دیار کرد که بهانه یا جزای دیسیپلین تجریدال ایمرالی در قانونی نو گد دولت و دستلاتاری دستور بنگهین یا ترکیه بپیدکن. هفدتنا پارزران به موکیل وان را مافکی سرکه و ده پیمانا جنوه دجی حاتیه مسوگر کرن. دروشا آورته و شرده جی لگوانتانامو جی دناف ده اف ماف نهاتیه بین پیکرین. اف رگزا سرکه یا پرگالا حقوقی یا جیانیه. پارزر امرن امکچی ببیرخز که دما تجید دومیا پارزر دبن ناوی کجه که ده هاتن گرتن او گود از وی دمه گرتی بوم. اردوغان جی ده گود بلا پارزر لکله که بسکنن. اف بریارا پولیتیک 13 سالن تینه مشاندن. دما دناور 2013 و 2015 هنده به اوجالان را هفدیتین چاره سری دهاتن کرنجی نهیشتن پارزر بچن سردانه. اف جبو آستن کرنا آگاهی گرتنا جه اوجالانه. ایده دیاره که روشک استثنایی هیه. قدخین هفدیتنان اصرار ده سیاستا نچاره سری ده. برز اوجالان ده هفدیتنان داویا به پارزن را گود از جبو چاره سری آمادمه لی دستلاتاری و دولت اپراسیون انترویسین اردان دست بکرین. پارزر امکچی دازانین که پارزر به ریبازین کورسانی تناستن کرن اوها گود. جبو قدخه تلفونه دوی جاره که هفدیتنا به تلفونه وره کرن. لی هم بکارانین تلفونه نینه و هم جی جزای تلفون آخافتنا به تلفونه ددن. همان تشت جبو هفدیتنین به پارزن آجی در بستارن. اف به اصولیا قانونانه. ترکیه بریارا دادگاه مافی مروفانیا اوروپا او یا نتوین یک بویجی بجیه ناینه. لترکیه جی بیدنگی اوروپا جسارت دگره. اردوغان دگود دمجارا ایمیرالیه ده ما به اوروپای را لحف کریه. کمیته یکتی اوروپای هر ایداویجی ترکیه را گود بریارا دادگاه مافی مروفانیا اوروپای پیک بینه. جزایان داخینه و موضوعات بگوارینه. لترکیه ده برسفه خواه دا رژیم انفاز پاراست. خویا دکه که هن بازاری هنه تشتا تراژیک اوه بریار دادگاه مافی مروفانیا اوروپای نتوین یک بوی و کمیته وزیران و راپور سیپیتی هنه لی ترکیه یک بریار جیه ناینه اف جیتی واته که لحف کرنک هیه. پارزر امکچی هری داوی گوت سیپیتی ده سال 2022 ده چو سردان او هیچی راپور پرونه کریه. اگر ترکیه بریارن سیپیتی ناینه جیه دوی سیپیتی جی لگوری ربازین خواه تف بگره و ریل به کیفیت بگره. جبوک اف کیفیت و زوردستی جهولی وره را کرن دوی تکوشینا جواکی و سیاسی وره خورد کرن.
پارێزەر ئەرگول ترکیە بەرسڤ نادە پرسên têkildariya cezayê dîsîplînê. Parêzer Rengîn Ergül ku li ser navê OHD li Cenevê beşdarî rûniştina netewên yekbûy bû, têkildarî mijarê bi ajansa a neferê axifî wiha got. Rayedarên dewleta Tirk di rûniştinên netewên yekbû de bersiv neda pirsên têkildarî cezayê dîsîplînê. Gotin em ê piştre bi nivîskî bersivê bidin. Em ê bersivên bên dayîn bişopînin. Parêzer Ergül destnîşan kir ku nûnerên rêxistinên civakê hem xala sepanên îşkenceyê li Tirkiye tecrîd û cezayê muhabeta girankirî dikirin û xwestin fêm bikin. Me hem nivîskî û hem devkî bersiv da. Lê bürokratên Tirkiye weke her carê serî li lîstikên demagojîk dan. Bi taybetî jî digotin ev tolerans nadin îşkenceyê. Bürokratên Tirk gotin ku cezayê muhabeta giran li Birêz Abdullah Öcalan hatiye birîn û mafê wî yê di qanûnê de rêz kirin. Xala sererastkirina têkildarî mafê hevdîtinê bi malbat û parêzeran re vegotin. Piştre jî îdia kirin ku ji ber cezayên dîsîplînê destûr nayê dayîn Birêz Öcalan hevdîtinan bike. Komîteyê pirsî ku carekê du caran cezayê dîsîplînê dibe lê dirêjî ajotina cezayê dîsîplînan nabe û li bahaneyan pirsîn. Rayedarên Tirk bersiva pirsan nedan û gotin em ê nivîskî bersivê bidin. Em ê bersivên wan bişopînin. Parêzer Ergül got li gorî rêgezên Mandela xwedkirina hevdîtina bi malbatê re xedexeye. Cezayê dîsîplînê jî nabin sedema astenkirina hevdîtinan. Tenê di rewşên îstisnayî de ji bo demekekin dikare were bisînorkirin. Ji ber vê jî kiryarên li îmraliyê di çarçoveya sûcê mirovayî de ne. Rejîma li îmraliyê binpêkirina destûra bingehîn û qanûnên hûn dire. Ji bo vê jî divê rejîma li îmraliyê û zext û zora li ser Birêz Abdullah Öcalan rojeva serekeya hemû Kurdan û gelên Tirkiye be. Parêzer Ergül divê Tirkiye di çarçoveya biryarên dememê de demildest cezayê muhabeta girankirî rake. Divê qanûna li ser Birêz Öcalan bê rakirin. Divê demildest mafê jiyanê were qebûl kirin. Divê Birêz Öcalan girtiyên nexweş, girtiyên bi 10 salan e girtîne werin berdan. KCDK'yê di sala 101 peymana Lozanê de banga tevlîbûna çalakiya protestoyî kir. Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Ewropa bi wesîleya sala 101 a peymana Lozanê ku Kurdistan kiriye 4 perçe daxuyanî da banga tevlîbûna meşa girseyî kir ku 27 tîrmehê roja şemiyê ango sibê wê bi ruhê seferberiyê bê li darxistin. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku peymana Lozanê di navbera Ingîlistan, Fransa û Tirkiye de hatiye îmzekirin û hat gotin ku bi destê hêzên navneteweyî netew dewletê nijadperest hate avakirin û di tevaya 100 salan de dewleta Tirk qirkirin li dijî gelan pêkanî. KCDK'yê di daxuyaniya xwe de ragihand ku peymana Lozanê navê fêrnebûna înkar û qirkirina gelê Kurd e û ev tişt got. Rêbera po nehêla qirkirin temam bibe. Fikrên rêbera po ku îradeya bi milyonan kesan e ev plan hemû têk birin. Weke KCDK di sala 101 peymana Lozanê de roja 27 tîrmehê em ê bi ruhê yekitiya neteweyî meşeke girseyî li dar bixin. Em bang li her kesî dikin ku ji bo vê meşê sefever bibin û beşdar bibin. Cîh û dîroka ku vê çalakî lê were kirin Place de Pioneers Lozan Swîsre 27 tîrmehê roja şemî saat 13. Rojnamevan û çalakvanên çemçemalê li dijî dagirkeriya dewleta Tirka dagirker banga yêgirtinê li aliyê Kurd û gelê Kurd kir ku ti carî xwespartina hêzên hegemon ji bo parastinê ji dagirkeran nebûye çareserî. Ji bo wê devê em gelê Kurd li dijî dagirkeriyê heyî bêdeng nemînin. سەبارەت بە و داگیرکاریانە بەداخەوە خۆمان هیچ هەڵوێستێکمان نییە کاڵم خۆمان وەگە و هێزانی کە دەڤەرەکە بەڕێوە بن و یاخود حکوومەتەکە بەڕێوە بن حکوومەتی هەرێم چەندین ساڵە کەس و کار و خۆشەویست و ئازیزەکانمان خۆیان بۆ بە کوژدا و قوربانیان داوە لە پێناوێ ئێستا بەداخەوە بەڵگەیەکی زیندووە کە ئەوان چۆن لە وڵاتێکی ترە
تۆ بچی شار داگیرکەی شوێن داگیرکەی بەس دەبەری کورد ڕاونی من بیکەم براکەم بیکە باوکی من کردێتی هەڵەیە ئینسان خاچی خۆی بفرۆشێ بە داگیرکارەکە بەداخەوەم لەشکر کێشیانی کە بۆ سەر هەرێمی کوردستان هاتووە تەسەورەکەم زەرێکی زۆری ئابووری زەرێکی زۆری ژینگەی لە هەرێمی کوردستانەدا پێویستە خەڵکی کوردستان پێویستە دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان پێویستە حکوومەتی عراقی فیدراڵ پێویستە بێنە سەرخەت لەسەر ئەم لەشکر کێشیانی کە هەیە دژی خەڵکی کوردستانە چووکە بەشێکی چکە تۆ بۆ سەر ڕز و ماڵ و ینی ئەو ناوچە ئاوەدانیانن کە خەڵکی لێ ینی پێویستە بەوردی لەلایەن حکوومەتی عراق و لەلایەن هەرێمی کوردستان دیراسە بکرێ وەڕێی لێ بگیرێ ئەجینا ئەم لەشکر کێشیانە بەردەوام بێت ئەتوانم بڵێم مەترسی لەسەر قەواری هەرێمی کوردستان دروستەکە بوو. سهۆر ترکیە 400 ئەندامên komê paramilîter veguestin Herêma Kurdistanê. Çavdêriya mafê mirovan a navenda wê Londonê li ser malpêra xwe ya fermî nûçeyek parvekir. Li gorî nûçeyê dewleta Tirk ji bo li dijî PKK şer bikin 400 endamên komên paramilîter ên Sultan Şah Süleyman, Tugaya Hemze û Sultan Murad ji Sûriyê derbasî Herêma Federeya Kurdistanê kir. Di nûçeyê de hate diyarkirin ku ji bo di şer de cîv bigirin ji her çeteyekî re di navbera 2500 heta $3000 pera hatiye dayîn. Bi domdarî Sohorê wiha got. Çavkaniyên Sohorê dan zanin ku rayadarên Tirk zextê li sedan leşkeran dike ku li çiyayên Herêma Kurdistanê li dijî Partiya Karkeran Kurdistanê PKK şer bikin. Rayadarên Tirk şert û mercên zehmet û mûçeyên kêm komên artêşa netewayî li leşkeran ferz dike, îstismar dike û beşeke wan bi pereyan neçarî şer dike. Li gorî agahiyan beşeke şervanan ji hêla Partiya Karkerên Kurdistanê ve hatine girtin û yên din beşdarî pevçûnan bûne. Çalakvan û şêniyên devera Pençevîn têkildarî êrişên dewleta Tirk ên li ser başûr Axifê hûn gotin bombebaranên dewleta Tirk metirsiyeke mezin e li ser jîngeha Pençevîn çêkiriye. مەترسیانێکی لەسەر ژینگەی ئەم ناوچەن بە تایبەت مەترسیەکی زۆر گەورە لەسەر دارستانەکانمان هەیە ڕووبەری دارستانەکانی پێنجوێن مەترسیەکی گەوریان لەسەر بەهۆی سووتانی ساڵانەیانەوە و دڵڕاوکێ و نیگەرانی زۆر لەلایەن نشینان و هاوڵاتیانەوە دروست بووە پێویستە ئەم بابەتە وەکو ئاماژەم پێدا حکوومەتی فیدراڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتگوێی نەخەن و کاری لەسەر بکەن و ئەو مەترسیانێکی لەسەر ژینگە و هاوڵاتیانی ئەم سنوورانە هەیە بەڕاستی کاری بۆ بکرێت و کۆتایی پێ بهێنرێ. مەترسی ئەمنی لەسەر ناوچەکە بەتایبەت لەسەر گوندەکانی دەوروبەری قەزای پێنجێن وا دەکات دڵە ڕاوکێ لە ناو خەڵکیدا دروست بکات و ئیستقراری ژینگەیی نەبێت. ئەم ژینگەی پێنجۆن ژینگەیەکی سروشتی جوان و قەشەنگە با بڵێن شوێنێکی گەشتیاریە کە خەڵکێکی زۆر ڕووی تەیەکە و بوونی بردومان و مەترسی ئەمنی وا دەکات گەشتیاران نەتوانن سەردانی ناوچەکەمان بکەن ئەمەش لە ڕووی ئابووریەوە زیان بە ناوچەکە دەگەێنێت. گومان حکوومەتی هەرێم پێویستە لە ڕێگەی دیبلۆماسی هەڵبژێرێ بۆ ئەوەی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ کارێک بکەن با بڵێن ڕێکەوتنێکی ئەمنی باش بکەن بۆ ئەوەی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان پارێزراو بن. Konferansa jinên Iraqê bi dawî bû. Konferansa sêyemîn ya jinên Iraqî ku ji aliyê tevgera azadiya jinê êzdî tajê û wexfa jinên Iraqî tevlî bûn li paytexta Iraq Bexdayê hate pêkanîn û doh bi encamnameyekê bi dawî bû. Konferansa sêyemîn ya jinên Iraqê ku ji aliyê tevgera azadiya jinên êzdî tajê û wexfa jinên Iraqî tevlî bûn li paytexta Iraq Bexdayê hate pêkanîn û doh bi encamnameyekê bi dawî bû. Berdevka dîplomasiya tevgera azadiya jinên êzdî Suham Şengalî encamname xwend û got di dîroka mirovahiyê de bi hezaran salan ji ber zihniyeta baveksalarî li ser tevahî çand, ol, baweriyên civakan û neteweyên weke êzidî, Kurdên feylî, kakayî, Ereb û Mesîhî komkujî hatine kirin. Îro jî dewleta Tirk êrişî civakan dike û em êrişên dewleta Tirkiyê li ser Şengal û tevahî Iraqê şermezar dikin.
دولتا ترک دخوازه تشت کوچته این دایشی نیفشو هشتیه تمام بکه. اما که جن بگشتی جواک به پرسکریکین جدی و پرگران را روبرونه. ریا چرسری همو پرسکریکان پیکانین پارادیگمای نتوای دموکراتیک و فلسفه جن جیان آزادیه. جبونا تواهی پرسکریکن که گلن عراق دالی سیاسی جواکی آبورو چاندی ده جیان دکن بین درباس کرن. جیانک وکف آزاد و دموکراتیک پیش بکه و نتوای دموکراتیک یکانه ریا چرسریه. مده کنفرانس ده رول و پیشنگی جن ده چارەسەر کرنه همو پرسکریکن جواکی لسر خاک عراق ده نقاش کرد. اما برخستن و تکوشین خواه هفبش پیشی هر جور شیدتا لسر جنه و قرکرنا جنه بگرن. سوهام شنگالی هری داوی ده خالین وکه بریار ریس کرن و گد کنفرانس فرمان 3/8/2014 یا لسر جواکا یزیدی وک جنوسید ناستیکه. دوی چته این دایشه و هفکار وان ورن دارزاندن. جبو دیتن و رزگار کرنا زاروک و جنین دست چته این دایشه ده به تایبتی دولت عراق دوی بکوین نوالف و تفگره. ام داخواز حکومت عراق هزی نونتوی دکن که قاده هوایی شنگالی دمل دست جه دولت ترک را بگرتن. دوی جواکا یزدی ین لدر و مانه وگرن شنگالی و دوی تو هزک وگر روان آستنگ نکه. ام بانک جن جواک و همو آلین آلیگری دموکراسی و مافین مروفان دکن که پشکری بدن ریوبری خواسرا شنگالی. ام بانک لدستلاتاری عراق دکن که لگوری دستورنامه عراق ریوبری خواسر آشنگالی بفرمی ناس بکه. میلیسین هبده لگبزه تاسیسک جنوب هلبراندن شبتاندن. میلیسین هبده داخیانیک نویسکی دان و راگ هاندن که وان 24 تیرمه دردورا ساعت 15 آنده لگند پلیتلی گبزه تاسیسک جنوب هلبراندن دان براگر. میلیسان دیار کرن که اف چالاکی وکه برسه والدیج اپراسیون یشکری ین لباشور کردستان هاتنه لدارخستن و دستنشان کرن که ده چالاکی ده زرار هکه مزن گیشتی فابریقایی. ده داخیانی ده افتش چی هاتن گوتن. وکه اندام شورش یک بوی امل هر قاده لتیجی فاشیزم تیده کوشن و دبن شفترسکا فاشیزم. لچیایان گریلاین ما، لبارجاران میلیسین ما، لزیدانان جه هوالین ما، ام سری لبر فاشیزم ددن تواندن. ام بانگ لهمو گلی خود دکن دناو رفن شورش یک بوی ده خوری خستن بکن. روزنامه‌وان و اکتیویست دیار آمدی شهید بو. روزنامه‌وان و اکتیویست جبهتینان دیار آمدی دول مالا خویال شنگاله کریزا دل در باسکر و شهید بو. جنازه دیار آمدی جالی مالباتا وی وهات گرتن و برنجی شدایک بونه. روزنامه‌وان و اکتیویست بهتینی داوید سلیمان احمد آنگو دیار آمدی ده سال 1960 نهانده لنافچه دو هوکیا آمدی هاتی دنه. دیار آمدی جسال نودی و وکه اکتیویستکی خبات دمشاندن. جبر رخنین خوین تند ین لسر مدیا دیجیتال سیاست پدکی کارو چالاکین خوین لدیجی زختین پدکی یا لسر چالاکگرین بهدینانه گلک جاران جالی پدکی و هاته گرتن و تهدید کرن. حوال نوی دستنشان کرن که دیار آمدی جبر گفین پدکی چو شنگال او خبات خوین لیکولین لسر شنگال و ازدیان ددوماند او کار روزنامه وانتی جیده کرد. امریکا جبو شر لدیجی دایشه زیدتری 3 میلیارد دلار جبو عراق هات یشاندن. بالیوز امریکا یال عراق آلینا رومانوفسکی لمدیا دیجیتال ایکسی را گاند که جدسپیکا شر دایشه و جبو تکوشینا لدیجی دایشه نزدیکی 3.6 میلیارد دلار جبو عراق وکی آلیکاریات داین. آلینا رومانوفسکی هر وها تقص کرد که و آلیکاریا جبو عراق بردوام بکه. ده سال 2014 هنده چته این دایشه ایریشی گلک دورن عراق کرن و داگر کرن. دوی ایریش ده به هزاران کس هاتن قتل کرن و به هزاران کس به کوچبری یا نافخوایی عراق و هرما کردستان بلاف بون. هر حال گلویجی پشتی شکاندنا مترسیا چته این دایشه لسر هرما عراق حکومت سودانی را گهانده بو که دما کار کرنا هیزین هف بیمان و امریکای لحف
لناف عراق بداوی بویه. لسر و خبات لسر دیار کرنا دما و کشینا هیزن هف پیمانی جناف عراق دست بکرن. هات سانین نیزی هفته که شانده یک بلند یه اولکاری به سروک وزیر پاراستن یه عراق ثابت عباس جبو گفتگو کرنا و کشینا هیزن هف پیمان یه ناف عراق لواشنگتونه. تپاین پشتی بداوبونا کارن لجنه هف بش داخویانی یک درباره هبونه هیزن هف پیمان یال عراق ده وره داین. لیمن کشتیخ نوخ بو 41 پنابر وندابون. هات دیار کرن که شوا بوری به صدما بی بای خورد و بار زیده کشتیا 45 پنابرن آفریکایی لط برا پراو تقضی نوخی بناوه بو. کمیساریا نتوین یک بو یا کاروبارن پنابران لسر ایکسی را گاند که دنوخبونا کشتیا لنیزی پارزگی ها تاییز یا یمنه ده زیده تری 45 پنابر وندابونه. کمیساری دیار کرد که حتی نهاتن 4 کس هاتنه دیتن و 41 پنابر جی وندانه. لالی دن لنیزی پارزگی ها شب واجی کشتیه که کوچبران نوخی بنه آوه بویه و 140 کس وندابونه. 49 جی کوچبران دناف ده فتسینه و 31 کس جنن 6 زاروکن. ریخستنا نتوی یا پنابران را گاند که دمه ها بوری ده جی پنابرین که سالین دریجن یمنه 3 قاطی بر زیده تر بونه و هجمار وان زیده تری 9000 کسیه. ریخستنا نتوین یک بوی دوشی را گاند که دنوخبونا کشتیا لموریتانیای ده زیده تری 105 کس وندابونه و 5 کسی مری هاتنه دیتن. بریا ویجی جنازه 89 پنابرین کلینیزی موریتانیا فتسی بون جدریای هاتبون درخستن. گدار نجام بولتان روژه پیشکش کرد. دم باش.